So, mulino ngo gutandika kutira guva kutandika nga tuli wano. Gutie gutandika omuliro era guva kutandika nga woli kubona. Guva kutandika gwagema omufaliso. Oh my god. Nga woli kubona gutandika butandike guti omuliro. Tigutulinze kuvaawo leero. Tigutulinze kuvaawo gwatandika okugema era muli kugubona. Kirungi kyokola okuba nga oli kwa media mwe bali kutuwagira nga banambo ife bambi ku YouTube kituiza amaani esaba yakabaka ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga oli kumbona andizeyo wano ku kyale Buseyi mu Gombe lyena kala mu district ya Iganga era ngeno mwategera bulungi nti eriyo omuliro gukali kutegerekako waye guva oguli kusumbuwa abantu era nga guli kujja nga gwocha ebintu ni wano mu maka wendi era nga ona ku radio twabalaze ku muliro nga guli kutumbuka gwayocha ebintu eba munumba byona abantu benewo bajja okubona obone nga omuliro guli kwaka nga tebaidiwe guva wabula ebintu abifulumya kuliya ne bazikiza guzikira ekyembi ekibaawo nti kabiri ebintu ebyo babizayo munumba ate kai bajja okubona kai omuliro gugemye ate nga tewedi muliro guvaawa bakobeire nti ni police yaida ko kuwan bagezaako okudisconnecting amasanaze kuba mukusoka bali balowooza nti omuliro guva ku masanaze ayi police yaida ni fire brigade bazikiza ayi fire brigade yali yakavaawa omuliro gwairamu kebaira kai omuliro gwairamu so police yakola ba disconnecting batwa kwa masanaze nga saage ne nombebeleza ku masanaze ayeda omuliro gwida gwatandika okugema nga we mugubona so trade yano era ngo omuliro guli kusumbuwa abantu atoyogera ko kunabo wabulanga ekiriwo nti kabiri ni leero kunchero omuliro gwizemu tiwali kubitawo dakika ningi omuliro guli kwiranga mwe bazimya so tutidi obo omuliro guva kuki wabulanga ngeto kujja okwogerako ku nibene gano abaliko babazira kasente esede bainado bambi omuliro gwa docha abadayira munumba wali wa kasente ko bali bafunye mwene ko yali yafunye kwa kasente mu banka nga yewoze ngero byali kujja okolesa aye ata akasente mbona akasokerwako okuya so bitogwe biri so nga ekizibu kiriwo ayo tubabuza kyekirako obuli abasobola kubanga bazira answer abenda buyambi so kandogera ku kono mukaira tukubere kumbera nga weri tomano obuli awo bekuwana mami ate doti ime kutidiya inantogano kutiya ime gano tidisobola kuya okay so dibeda ni tudingiza munumba diya so mami tukobere koku ido twa komyo ku banongo omuliro guli kola kiguli kutumbuka nga gwacha embera yaberetya wetwavuirirewo embera omwavuirirewo bagano twena tusoboloka nti bana twenda tubana omuliro guno guweirewo ayo olubede ekintu no kingiza munumba oti ku babeza akapalisako bakangiza munumba kaya munumba kasitota mu kintu obango yediya ezira kyotamu ni kitaya kale neyembera yetuli kubita mbana kuncho guizemu era gwayo kyompaliso guizemu ate kuliya tiguli kuya ekyo kida kuida buide buli kintu ebyo buchabi ya kusande ne tubisuulaawo ezira muliro gujaawo ayi kasobeda kintu no kingiza ngekyo kiya so eriyo abali kulowooza dine ensonga ati tidikalida abaseeka adenda ko kwa basawa bekiransi kuba utwabenga tuyemere kuliya twawulire mu kisaaga ate muno ngensase dirikuba mu ibanga nze kyera mbakyogeire aye tiadi wulire tidaka nti nawulire ensasi wabula abandi bawulira iwe walo bakuwulira iwe kiba kikusibye kindi mpegano ninzo obwongera bwayononeka oyinza okubaawo ng'olirowooza kirekire kyakubitaku so butusaawo eno
abantu balikoba tekisobola okuyamba embeera okuteera era kugezaako ku bya kinansi baleeta omusawo wano babuuza obuzibu buli kuvaawa ki ekiri kulemesa lwaki ab'ekinansi tebaidako ku wano mami anti ab'ekinansi bandidye aye baba wazira sente ezira wa kinansi aida kuida wano nga gazira kasente akasente nakenda kabaawo mewayeta omuntu n'amagezi gona imwe gwe mwandi tuwaire ife kyetwenda kuwona kyetwenda kuwona muliro kuvaawo akasente kajawa tuzira sente dayira munumba ne sente omwana de yatola mu banka dona dayira munumba tuzira sente omuntu atuukawo yakuwa 10 yakati muje mugule bando edo baba tidisobola kuleeta muntu wa kinansi asobola kutolawo kintu aye nga tukyetaaga aye sente dayira munumba dalinga imeko nga bukaire bubiri yali yewoze bwewule yali yadewoze bwewule bintu bizibu wabeerewo okukuwa empala yona bana ife tuzira empalana n'oyo alina ekifaananyi nine babogere kwati empalana evagana batukobere bakoba ati nze nsobola obutama nanga ndina empalana niwe iwe mwene waategerako ti be oyo abaire yebisaati aye nze nzira empalana na muntu nzira ni bwaba mwana wange munumba omwe azira empalana na muntu yena yakati nze empalana gundi tuzira empalana yetuli kubitira oide ekizibu ekibaawo owulira ebigambo ng'abantu batandika okwogera ife twaviirira n'abantu batandika okutuukira bayogera ebigambo bakoba ati omukyalo oyo aidde ekiri kuvaako obuzibu ayo tali kukyogera akiidde twakati kisaala kyaidde kyatali kwogera mbu eryo saala kyaidde beena abataka abo okukyalo bino tibasobola abikukobera abantu basobola kubikobera saala kuba asobola okubatuumira ku yakati munkobere biki aife banamawulire tukwenda nsonga eno kugitereza tibubona neyogerera abantu bali kwogera ati omukyala mwene alina kyaidde ayo tali kwogera ati ayogere mala obuzibu bukole ki saala nga bw'omuwulira saala tityaiwe ganotyaimenti ya ale yankola mwana wange ninze muzaala ekiri kutuusa saala buli muntu okukoba ati ali kujja mu bulezi muliro kwakagwata idiye guli kuva aye omwana wange tayenderera kigambo bulezi aba abali kwogera nze ndi mukazi musiramu baleete bayibuli omuntu yawulira baleete kulani omuntu agigemerera agiganike n'oyo saala awanike akoba ati nze ndayira mulina lya Katonda nzira kyendidi nzira kyenaleeta waka wano bananze oyo mwana wange ninze muzaala mukwano gwange oba kidi batukuba ati omusoga akati omwana omuwala alogana mama we ekikoba ekyamobo kidi nge ninze muzaala aye mukwano gwange kabogere ala da kutusa ekiseera bino bida kuwaawo buli lwofuna buzibu buli muntu alina ekigambo kyayogera ebyo babyogerera era tuli kubuli eri yabali kututuukirira bayogera mpagano omuntu ayogere ku neighbor ngono iwe omugulumiza ko bati neighbor ne yakoze ekintu ekifaana kiti aye nga iwe tokidinga yakikoze mbala naki yetwavuireku andetere ekintu ekifaana kiti nzira naye buzibu nzira naye kyendowooza ndi kino aye omuntu akoba ati aidi oyo mwana wange ninze muzaala ate mukwano gwange waliwo kwa magezi kuba abantu bali kulowooza nti musobola ogemagana obwerosi yatyamya olukiiko mwasaba obuyambi muti ensonga diriwo aye nga ife abantu diri kutuyinza tuza akasente tusabako kuba naife batuyambe kuku abantu abandi kyebali kukobanga eyo ife ekyo tukizira mu buzibu tuli kwenda buyambi ekyo tukizira mu buzibu twenda buyambi ero si etandikiraawo batambuza twenda buyambi gano gazira kiriwo n'okuli obulye tuzira n'olugoye omuntu lwakuleetere luya kasita olubeda n'olutamunumba luya bino byotaire kuliya nsuubira bidakutandika butandike aye buli muntu kyatulya nikakuleetere ekiro yabana nogita munumba yoneeya kale fe tuliwo bube tutyo ezira bana ezira saala kyeyaleeta wano nige umuntu nigana muganika oyo mwana wanga mukwano gwange oidi atenda bulezi ni sala yowulira aye omuntu waba kafulimya dobozi ezira yetu jalobera kola ki
omuntu ayogere eri yayenda obulezi aye maama tayenda bulezi. Kikambwe so nebyo leka tusubire Sala ayongera okwogerako okwo ni nabero C1 LC1 ayita abantu babakubira ku kizibu ekya mutaka munayifwe then mulukiiko muno muli kujja okuva obuyambi bwona aye gano obwo ndowooza nti gano omuntu okwidde omulala eza buyambi bwa sente bwakuwa baleeta kaalu 10, 20 alukiiko balutyaime omuntu yeyama olibona omukaire nze ndikuva naye wembe ndikusaba ntyo kiri kujja kutuyamba kwoko kuba imwe muli kulaganga bo bayinze akasente kazirawo ate ebintu kizibu kiro byokola ki wow kituufu kyoyogeire nkizira mu buzibu mwebale ino mwebalire irala twidagemagana nabo tubona obuzibu obuliwo bwa muliro. Omuliro guno gwatandika ku Sande ngandidi nti masanyalaze omuliro gufuuse omuliro kubanga gwatumbuka omwo gwayaka gwayokya ebintu ebyo nabyo nanga bwoli bibona n'abandi nti biweire masanyalaze. Ab'emikwano batandika otusondera ebintu batulera wakafaliso weisuuko waki aye omuliro buli we tuta ebintu biya buli we tuta ebintu biya tida koba nti oba kino kuba buti n'amasanyalaze gavaako aye ebintu biyabuye tuzira kye tulina tuzira kiriwo nti oba kino. Okay, tukomera ko kikuwa kifaati omuliro guno gwida gutya era iwo kwaka mukubona mutya era imwe mubaawa omuliro guno tubanga tutyaime nga wano tuti ngoba emifaliso giringa omwo mubona bwamuuka nga gutandise kwaka tutwida akati gwe bagusooka gwanioka oba gukola guti guyuyika buyuyike kutandika kwaka. Iwe nga mwene anolowooza ki obuzibu buliwa? Nze nali ndidinga masanyalaze aye obuzibu tida kukoba nti ndidi nti buli wano oba buli wano wabulambo na bwa muliro tida kulimba nti oba nina kyendi ku nti oba kino. Omuliro guno twali tulowooza tumasanyalaze tulowooza tumasanyalaze twakitwala tutyo oba gwoki kyakuluna ku lulala tugujja kuyiramu aba fire brigade baida bakaba bati gano ti masanyalaze singuli masanyalaze wayere ebitabalete yandibeire nga yaya yagwa ate ereru mweyindi olunako olwo yaya ate nga muzira masanyalaze muno omuli amasanze no mwatandika mere eri yagemo mukayigo twebuza tuti ate muli masanyalaze muli mwandigime muti omuliro twasirika kunkera lyaku twali twakafuluma munumba tuti gweiramu okugema twayiwa kwa madi kuboluyiwa kwa madi guzima mangu gema speed ate gwazima mangu singa oboliwo wayiwa kwa madi era kabiri onako olweiraku gwagema olweiraku gwagema emirundi ebiri era kabiri olweiraku gwagema emirundi ebiri mu lunaku n'olundi gwagema aigulo saawa etya ndala n'olwaleero olukereiremu gugemye kale tutwidiko oba kyoba obuzibu buvaaga tutwidi tuliwaagano okisala kino musulawa tusula kuliya era uwirege butuuka amadi gagobo ina kwemerera galeka ebibola byabola wayemerera oti oli mujasi zira plan yona tuliwaagano so omuyambi wobanga oli eyo osobola okwida wayambako ina kali nasobola otugemererako kale tuuka ku lw'obalaza nga tufulumya ebintu kuluya twabiza mu miyando no mu boys quarter era yona yatomboka yaya ebintu byatomboka byakola yaya tumbuka ngezira muntu yabitayire kuba kintu yonkino mbamo likuluya nga bitumbuka wetuka ku lwokubiri ebintu byera kuluya buti amadu begala ne katwa abingiza ku munumba kabi muona mwatomboka byakola byaya dolo kusatu abitayire mu kakubo twingize ku monga amadi guide era ebintu byatomboka byakola byaya iwe nga mwene olowooza obuzibu buva kuki? nganze mwene wonka ali kumana kyene ku kiva nditsabira nti ayinza okubaako n'amagezi gona aida abe n'engeri yayambamu ekintu kino tuwira tewaita kwana basawo oba baseeka bakowa biki? twaleta ku baseeka nga basatu nga baseeka bene we basoma batukabako baati kyekiweire tibijja kwiramu ate baba bakavaawo byairamu
ndio twalese kuseka wa kumusigiti wano webuse yasoma asomye okumala essaawa nga 2 eyo abaire yakavaawo era byaya ne kunkiruwi ne kwira nokoba nempaka tweta abaana amawulire twogere ku nabo tomana ngeri abafuna ku ebizibu batuleta ku omuntu yatuyambako nokwenda ayini kyalina kyatuyambeku anga okusinga tunakusobola kumalawo bintu kuba omuntu ne bwatuwa ekintu ne watuwa omufaliso ne watuwa engoye kuba abantu bagezaako tuwaako ebintu aye nga byetumaliriza byamala otuwa nebitumbuka nebikola ki nebiya nganze omukulembeze ow'ekyalo oba n'abakyala w'ekitundu byensobeire kuba tetuli bitegeera buli lunaku omuliro guli kuya buli lunaku omuliro guli kwokya omukyalo oyo kuba nibyasula amazima gene bizirawo buli kyomuwa newomuwa olugoye n'aba yakalutoolamu amazima gene biya tuli kusaba buli alina buyambi bwona aida iruukirira omukyalo ono oba buli alina kyaidi kyona kyona aida ayamba omukyalo omwo kuba tituleeta emmere tituleeta kyekyokusula kubazira n'ebindindi bazira nebyokwambala n'abaana boona bazira tulisaba buli alina kyaidi yena aida ayamba omukyalo. Okay, so embeera abantu bali kusulamu totiira abantu bali kusula batya era nga iwe wa security tutya nti abo boli abasobola okufuna ku obuzibu abone bana bange embeera batya era amazima gali nti bali kusula kuliya babaire bakayingira ku munumba olufulwime mu kunca ebintu biyire era tuli mu kutya ng'abakulembeze b'ekitundu. Bambi embeera etyo weeri wano embeera ekali kuba ntereevu kizibu ekyomuliro kifuuso ekizibu era nga buti n'ensonga buli wakyalo yali kwogerako wotambula eyo oba agana bukukuulu nga bali kwogera omuliro oguli owasaala buli muntu ayogera bibye nga mwene muli kubigulira kyandiba kino aye nga ansa yene tukali bambi kugifuna ekyembi ekiriwo ng'omukere waava okwogera oyo ni maama wa Saala abaire abawano ni Saala omukere atukobera ati ekyembi kiri nti bantu bere nga bagezizaako oba oli awo bibali kubakobanga ati ebyekinansi nti ayimbwa akasente bazira akasente kebalinako bali bakeewolako emiliyoni nga 2 mu banka wabula omuliro gwagema gwatandikira wa sente esente daaya sibabanga bali wano baana nabo bambi so webayo okwali n'amagezi osobola okwida bambi wayambako okufamire eno busaawe eno wiiki nga namba basula kuliya nga oli kubona ebintu basula kuliya ogezaako okutoola olugoye luno noota munumba nga lutandika kwaka muliro nga lutumbuka lutandika kwaka muliro ng'omukere wali awo oli kumubona omukere wano waabaako kuwasula aye omuntu atalambala bwire no so embeera ti nnungi bali kuswana okuliya kasana kino kibuga eza wasobola kujja ati ajja asumbuga abantu ajja asula eyo olina kusula wuwo so ekizibu kikaaliwo aye tuli kubona nga obuyambi walinga awazira twavuire wanaido ngeza kyamaani kikoleibwawo okuko kubona nga ekizibu kino kivaawo era n'olwaleero omuliro gukujja amaiso n'okwaka aye era nga wova okwira eza kyamaani kikoleibwawo okuko bakuba bazira sente so tomana ali eyo osobola okuba nga olina obuyambi bambi weda wayamba famire eno wetereera tomana mumalamu esootinga emberi eyo aye ng'embeera weeri sayona abantu balina bukowu bwakuzikiza muliro tigabitawo okudakiika 2-3 nga tigwizeemu era ndidi gutugwaine tuli gano ndidi olujja okuvaawo olina abantu akavaawo ti nga tujja kuwira buli nduulu atikayigwizeemu so nekiriwo ekiriwo nti ife wetubaawo sometimes siguvaini gwaka oba tuba twakavaawo nga batukobera tikayi omuliro gwizeemu so bambi embeera ti nnungi weba yalina obuyambi osobola okwidda walumuukira famire eno wagiyamba kibali kwenda kubona nga omuliro bambi gulekera guvaawo era nga bairayo mayumba bambi balambale beyagayireko kunimaka gaiwe so nebyo abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos tuwano kukyale buseyi mu igomba lena kalama eiganga ng'ekizibu eky'omuliro wekifuusa ekizibu eky'omuliro tutwidi muliro guvaaga obula gutandika kugaiga gutandika butandike wabona omwosi gwa bizibu bambi okubinonola
nga toli kubibona ayi bituwe biri so omuliro gufuuse muliro mysterious fire strange fire tutidde baguvaawa tukusumbuwa abantu ekyalo tekiri ku bunkenke batandise okutya ntoma n'oba oli awo gusobola okuvaana gwatandika okujja gwatabaali ekyalo n'obunkenke obutandise okuba ku kyalo tukutambule abaana kyabe batandise okwogera so tuli wano leka tubone yabinaweera aye nga mu byona byona tukwenda buyambi okuboneka nga amaka gasaala oba oli awo gatereera maka gasaala nga gatereera bene bakuba ateza kiyakolawo oku mbu tabigiiraku so tutwidde kitofuna ekiriwa aye twidde insha Allah amazima gaida kuzuuka era ansa twidda kujefuna mu byona byona nkobye ndi Yazid Yolisigira bambi